Kidam tangaru ni phaisir kebar ni khatkati police station angkang ke ongrung rakia hormu mati drugs ki ponja puthak chingki chethan bom puiser sigjeta birta ke longa tengpen Raikom saikhi atum Kaliram Basti railway overbridge ki miki kim ke dang tang de malong an ABN CRPF assistant commandant Ravi Gillapen khatkati PSOC Ramen Bordoloi SI Samdun Sargari pendang lok staff lapen deputy SP Martin Deori Bange Thom CDO BN Chelangsi Bokajan SDPO kapin khatat tengpen si ingtang rak kiritar liba sideng ponlo Bangso Saideng Bomahut Arnikang Sampor Pai Porachiti Malom Ihum NL07CB 8179 Bolero Longki Ditarli Basaiki Deng Hudrakia Hormo Banki Kilong Ponawi Ponta 9mm pistol ebong magazine spong thom amukereng plikebra ki thom long ponlo Bangso Hut Bolero Longki do bang photuma phanstami Raikom saikhi atum nep ingnang pon cheklo kachingnang cek bang photuma men laki Nagaland Mon district Bukharo amikar changwangsa supothonga wangsa tanikan thomkebra silkep Dimapur difupar PS angkang napor baria longki do hekia chisia supo alutu chisial tanikan plikep Dimapur East PS angkang o income lamding arong amikar keti heto vijimonia supo heki ho jimoni artanikan plikebra pho difupar PS angkang pudum pukharia mekhar suhovi aya supo kuki ai artanikan thomkebra hini lapen Moigao district Lahori Ghat PS angkang Midmari Kaupuru arong amikar keti safe alias supo satar alipusi pangthek pon Kachingnang cek atuma phanno namat Raikom saikhi atum pensi chepari deng bonlo News report KTV News